Good evenings, everyone. Today I'm going to recite one of my new poem that is Luti Ebengan Neote Kangbu, recited by Saronde Karbila Menamai Bolongam Chair. Now, let's start. Kang hon hokpelo itungki, singve chiparlo nelu, chiklipi mongwe pile bangpen, ither tamepu. Lam chakli kachipi non pu nining doela nang sine kaya longke kiwang cheng banglo utani rini otpen ning ne pangsam tekang ne phan leh hui ke nang ne ke churai ia phanchot pune masa monthi damde bonta non pinian ke jo ni mikri si lip plan ot sinang ne phan ne chong thui de hok pera kang hon nasi jorte kang det lo ituma kai puan bet lo ma ne than thana nining athak nangri che bat pen luti e bengan neu te kang bu pusi sengreng me manang ni than thana ni ning athak nangri che bat